All right, I will see my mom in a aqua famra the Bones One TV. Senator Isikano, and then the first time I'll hear video so. Mesro say, over like you share and want subscribe because YouTube a Bones Man TV, the only TV yeba say about baby, abe boase be one hour. Anytime we move Kumasi, na Kumasi am we na baby di nkomo. Mene mami bi na ebedi nkomo na nkomo ami bi di no. Sebi utimi hu obi de na waka say Awurade sami di eye. Me mami na simi mebo no tofa kakra. O ma miensa sebi entafo mienu na baba ako. Na nye ba we nya antafo na owo baba ako. Me bisa ni kunu so bia ni kunu ewo. Ye te sen Eye. Ye frɛ wo sen. Abena yeboa. Abna yeboa. What do you feel saying? 40 years. What do 40 years? Where is you? Now you're young, Zano. Now, we are Denny. Asantini. You are Santini. I'm crying now, your Mewa. Chan. Oh, my rosing. Me one nine or hodada. Na be man am na wo ye na film. Ana am ko fa be man na nyam ye ntim nyam yam call doctor am ko twa scan de ne sen kwala na ye miensa. Ma mentia see ye. Wo so wo enkra nine wo hodada. Chan. Omo muni omo nka we mo. Ana enkra ni free mo no. Wasan so akofa afoforo. Nga nine no papa free mu. Okay. Am ko fa afoforo na am na wo enyam ye. Nti foforo na afa ne ba ni we. Ana anonka ho. Ni we no nketo am. Afoforo na afa ne man nketo we no. Na ono we. Menyam ye no na im ko twa scan de no na wo mu busa am se o mu sen kwala na ye miensa. Timi ba na am declare ta na be chele no no hunu ye no. No dwane efilifi. Ukuru na woni ne nyema mwanyem nkora miensa no. Wodi be kire no se nyame ya adom ama wonyem nkora miensa no. Ena o dwane ye. O dwane ko yin. Mi hu ni biom ti awo kan mi am ko children hospital mu si mi nkoji. Ti mi ko duru ji no na bibi ya mi san kamenya me ho boni. Fi se mi ni bi ni asi mi nkoji. Ti mi gina ho ni amana kesi bi da ho na mbobo matale se ni emekọ akowule ma hwese nka metimi awo agu ha na nka makofi. Ti mi ye na taxi driver bi duru ho no mo hwe mi no se ada e wo yale. Na odi mi si ka no na odi mi koji nti mi duru ya na me wo ye. Ti me wo ye mo klofo na bo ami a. Yeyi mi adi mi kofi. Na mu odi pa na nurse fuo. Nurse ni bi na betwa wo mo be mama. Ba ko yale na me ni wan si di kola. Feeling. Ti na no na me yes na me bedwum. Ti me beduru ye no na we nso se no yale no nso tehwe. Na we say see ni so ntim call doctor ne KJTM e say me 5 million la na me nibi na girl na wode me ka say no wode me be ma obi aboa me baby ya hwe nkwala ni bra na girl no ka kire me say de ohwe asetira no me sitie na wa hwe ya nkwala ni nyina be film o ka kire me say ne o mpanimfo bi o hanklofo bi o be ka kire wo mu no ma aboa me na ma hwe nkwala no na na ode bedan ye no acha okay enti wuchima enkra no omiemiensa sisi ba ko frim mo be na sisi mebisa uhia mo be fiska de aye adwuma de ahwe o sisi e me no ka se we de adwuma ameko na misiesi nikola obi ko film bi na me be ko ha ko film ko pebie Mr. Me no interview mansu ode e abotre nyankopon na ayi ama wo amini mi say ahefo nso so omo ni uhwamo wate ti samre ukita nkura say ka sisi a de mfansa ya panta fo man kenso sisi ukita nkura nso na wa na wo hwom mama mra wasetina mu ebi kole nko school amu nko school Aren Minister.
Usia. Atodo bia ya na uti obi asema na wode toto de ho anu se nyame hia. Me mami etomako. Wa won kwara enson. Udi kan wo nan se bebe ma oni owo mo no. Wa frim. Be ma oni an wa chi nso so no. One na wo ntafo miensa. Be ma ne te se ntafo miensa no. Odwane. Jebesi na wati ukuru nenka. Jenenka. Tinkono fo na bo abo me bia. Obi a hu o ma na bia o yibia wansi. Bia tu si bi kula 5 si do seje. Enti mama mra watsem. O hefa na moda. Wo ko ko first dia na me han dan na se dia miniskanti. Ko be do da bia ya yibi no makọ akoshi. What's it? Will be uncompleted building more. I was here where the Mr. Mukumase. Nanka interview the can be semi jamo Kumase for Nina Mumma be in your jumabi. Nanka also Nkran song. And yen the pet. Oh, 9 Beman free. Na se kan akofa no nso so no enka na ope ba kwa kan nso sa na akoye mensa enkran so mami ton mako ananya mako na mako dwade enka he ha ente se dia adwuma na wonya anka opese wo ye ye maya me ahwe wo mu isro mansu oy ensu Enti omano mami misa omo ko school na se omo nkokra like omo dodo se ne ko na anomu ina nko obi na ate ba ko a wo hwe ni school obi na ate ba ko omo akade omo nyana arufi ha abusia we de asembu ha meti ana bo mi pizza na menim se madom na ma ho odin ti no nsem bi se meti a na ma mama koma automia because menim se anye hwe no mo beboa yen enti oh baby monsu ate medem se dia tuma nim madaroma se manye ye moa na wode kakra bia ebenya bia ne mfa mo a me mame na se bi me mame so enya na no aduane because baby a beto na nkwasa kra no otu ani ehwe ha uhu se the condition kro wo mu hanom sisi a no enye ka nam ham futuro ni ade ye dia bisadi atumanim se wo beto me na maka ye ho na yetimi arrange any little support to be ade ama me mame enye ne pe menka se ne pe na se ni pempo a enya basa Mami, me the interview na besi anom, but besa wa power nom dia bisa dia na o de betu afefu bi o hwe wani. De bia ba me de benya djuma me ya. Betimi anya bi dia hwe wo mu akoto to school mu ya. Na mami misa obi ba se obete oba ni bia obe ma na kwan ma nate. So yini papa de ya. Okay, ebe na ya na ye wo bu ha ru chifu bu ho no ma ye mo ten kra ni bi ma ye enti ye be hwe se ibenya mo bisa mo ha na ye ne sa ma ho. Okay, enti abusia mere juma de ni nyina esi anom ye se kasa dodo ene anofom ne nam se e bi amanka se ye amadaro na mo de ache minim se enke bia no besan hu ye e wo mu screen so na ye boa me ma mi kese ba akofo nsa intimi enkata onyame ani enti ye de tumanim so bia kakra wo bia no wode beboa ye na yetimi e de aboa me maame yakopon sha so jebre mo numbers ne was ye no betimi adonate through it na wode support me maame na fede ye de aboa agrand design kit ban design maame ama na me maame nu on na we de ata den
Junior na say so yantu. Muntu omudin. Sa. So papa ne mind. Ti omadi fisen. 10 months. Munu wan ya kra. Enkra ni nu wan ya. Aw. Abusia de mo hwɛ nkra anim. Hwɛ nkra anim fe pa. Okunu no se afɛ ne sen. Ana wonim ne din. Ni di kula men pesa meti. Ode abusia ma memfa dwumade ni nyina ensia no Yankopɔn sure sɛ ogie brɛ na ohwɛ me dwumade ni nyina ensia no. Makra mo nyina. Bye bye.